Okay. Yeah. Sinizwini lenkosi. Ke sivule first Samuel uqala chapter 17 sifunde 37 to 40. Ngesizulu ifundeka ngalendlela. Samuel uqala chapter 17 verse 37. uDavide wathi uJehova owangophula eziphweni lengonyama naseziphweni lebheri uyakungophula nasesandleni salowo mfilisti. uSawule wathi kuDavide, hamba, uJehova uyakuba nawe. 38. uSawule wamembathisa ezakhe izingubo, wamfaka isigqoko sethusi ekhanda, wamgqokisa ibhanti lensimbi. 39. uDavide wabhinqa inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wayengekazilingi. uDavide wathi kuSawule, anginakuhamba nalezi, angikazilingi. uDavide wayesezikhumula. 40. wathatha induku yakhe ngesandla, wazikhethela amatshe ayisihlanu abushelelezi emfudlaneni, wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso eyikeni lakhe. indwayimani yakhe isesandleni sakhe, wayesesondela kumfilisti. Moreover, David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." 38. So Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. 39. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, "I cannot walk with these, for I have not tested them." So David took them off. 40. Then he took his staff in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and put them in the shepherd's bag in the pouch he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Baba siyabonga izwi lakho elinamandla, izwi lakho eliphilayo. Khuluma ngamandla wonke, sikhona Jehova silalele. Khuluma moyingcwele, simbathise uNkulunkulu uthandekayo. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kasisuthu eri Davida aiketsa ari Jehova ya nnamoletseng marung a tau. Jehova ya nnamoletseng marung atau le marung a bere o tla nnamolela le matsohong a mofilista eo. Ebile Saule o re, "Iya, Jehova a be le wena." Saule a apesa Davida diaparo tsa hae tsa ntwa, a mo rwesa heleme ya koporo hlogong.
a mo apesa le seaparo sa tshipi. Davida a apara diaparo tsa Saule, anka le sabole ya hae. A re o tla tsamaya ka tsona. Athe o ne a so go lekitse jwalo. Yaba o re ho Saule ke sito go tsamaya ka tsona. Hobane ha ke a di tlwaela. Davida a di hlobola ke ho anka molamu wa hae a ya molapong a itholakela majwe a mahlano a boreledi a kenya pataneng ya hae yeo a nang le yona le mokotlaneng wa hae a atamela Mofilista a tshwere letshikitjane la hae. Haleluya. Amen. Haleluya bangcwele. Le story ngiyacabanga ukuthi siyasazi sonke. Sijwayeleke kakhulu. Kodwa namhlanje nizothi kuwe uphethe. Amen. Ngicela nje usenze kanje isandla sakho njengoba sami nisenzile. Mawusivula akubonakala lutho angisho bazalwane. Haleluya. Kodwa ikhona into uNkulunkulu akuphathise yona. Yes. Glory to Jesus. Amen. Kungenzeka ibonakali ngamehlo wenyama. Kodwa ngamehlo kamoya wena uyazi ukuthi uphetheni. Yeah. Mawungazi ukuthi uphetheni angazi kumele ubuyele emuva uyofuna kahle ukuthi kahle Nkosi yini okuphathise yona. Amen. Glory to Jesus. uNkulunkulu ngendlela ngakhona usebenzisa the small things. Usebenzisa izinto ezincane. Izinto ezingabonakali. Kodwa ziyasebenza masifika kuNkulunkulu. Hallelujah. uDavida aseka lapha yana. Izwi likaNkulunkulu lithi bekusasomfanyana vele olusa izimvu. Embusweni kwakhe izimvu ubonile amandla kaNkulunkulu. Ubonile ubukhulu bukaNkulunkulu. Wathemba noNkulunkulu ukuthi lo onilwelele uzongilwela nala. Yes. Glory to Jesus. Amen. Bebanga understand abanye ukuthi kanti lo angumfanyana nje olusiza imvuthu uzoyenzani la. Ngoba ithe makafika lapha ya wathola isidlakela sendoda. A giant. Lithuka isizwe sika-Israyeli. Wagcwala amandla phakathi kwakhe. Waphinda wagcwala wakwata ukuthi ubani lo othuka isizwe sikaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Amen. Ithe makenza kanjalo kwagcwala amandla uNkulunkulu wamenzela isimanga. Kwagcwala lamandla aye wawasebenzise emuva uma izimvu zakhe zihlaselwa ibhele. Yeah. Glory to Jesus. Amen. Kwagcwala lawo mandla ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu lithi mayithi liyavela ibhubezi walindwengula ngezandla. Yes. Glory to Jesus. Amen. Azange ezenakani bangaphathanga lutho kodwa walindwangula ngezandla. Yes. Amandla uNkulunkulu akuphathise wona. Glory to Jesus. uDavida bekahamba ngaphathanga lutho esandleni kodwa noNkulunkulu wenza isimanga. Ngaleso sikhathi wavela amandla angawazi ukuthi aphumaphi. Thama ivela ibhere wathi uzofika kahle la udli la. Glory to Jesus. uDavida uthi wena ufike kahle Goliath isikhathi sakho sokugcina. Namhlanje uyagcina. Hallelujah.
sizobavikela ukuthi bangakwazi ukuthi abababulalayo babathole kalula. Noma kungafika isabule kuwe kodwa ingatholi ithole lensimbi eqondile. Noma kungafika isibhamu singangeni kuwe because kukhona imbuko eqondile. Kodwa Davide uthi nganamandla walonkulunkulu wansindisele namhlanje uzonsindisa uKristu. Glory to Jesus. Bazizwa ukuthi ziyasinda lezi zinto. Angikwazi ukuhamba ngazo ngoba ngizijwayela. Kungenzeka ukuthi uhlala ungasazi ukuthi uphetheni. Mawuhlangabezana nayinkinga kube khona izinto oyosilanda. Kodwa usosilandile masifika uzizwa ukuthi ziyadlula because angizijwayelanga lezi. Ukunuka bebepha uzwa ukuthi kuyadlula ngoba ngijwayelanga ukunukisa impepha. Glory to Jesus. Bazalwane siyahamba siyolanda izinto. Masihlangabezana nobunzima. Glory to Jesus. uDavide ethe masehlangabezana nobunzima abhekane noGoliath. Wakhumbula. Namhlanje nawe sengathi ungakhumbula. Lonkulunkulu akulela izimpi asowudlule kuzo. Because isikhona izimpi odlule kuzo kodwa ungazi ukuthi udlule kanjani. Glory to Jesus. Namhlanje sikhuluma ngokuthi abomamlife kukhona laba basinde khona kodwa bathi asazi ukuthi sidlule kanjani. Kanti badlula nalonkulunkulu. Hallelujah. Asikuba siyazi. Solanda izinto sizosinda. Because sizosinda. Sizokwenza ukuthi unuke kabi. Glory to Jesus. Ngoba mawuzozigcobisile usenze yonke into uzosiza ukuthi nawe siyakunukela. Uzwa ukuthi manje sekufuna amanzi. Yongeza because le angijwayelanga. Glory to Jesus. Wena ujwayele ukukhuleka wena. Ujwayele ukubiza uJehova ophilayo. Kodwa mawuzobona sengathi kubi ucabanga ukuthi ake ngisondele ngasekutheni. Kukhona abantu abazofika bathi kuwe hayi bo wena mawubhekile saseyiyo le ayaboshana lapha. Uyolanda izinto zosinda. Asiqondeki mawungumntwana kaNkulunkulu. Glory to Jesus. uDavide samsinda wathi ukuthi leza angishwayelanga. Wathi ngiyakhulula ngibeka phansi. Wathi jimela emfuleni. Wathatha izinto zinganakekile. Amatshe ayi-5. I don't know what's in my mind. I think I have a late. I shall put every day. When I imagine I will relate. Glory to Jesus. What number 5 years how much? Anka, I'm not there like I'm. But I'll tell you one. One father, I'm going to leave his son. Kasuthu ntata lichikitana wayibona ntwana no hawinka wayenza so ukubaba uyila yenza so ya ayenza so itaphuthela lizwe leli ayenza so lizwe litalifumana makhe. Glory to Jesus. Ayenza so utsakitsa muthi waphila utsaku wena wena wanifakela likashakuzwa ntwana la yibona haza muthi umntwana uzofihile wena. Hallelujah. Batuthathe 4 naye 5 yamanje. Ungasibuza ukuthi wayathathe 5. Khona indaba kulamatshe ayi-5. Because bekukhona 4 yamadoda bekahamba naye. Laba bale. Glory to Jesus. Mawuya ku-2 Corinthians uyafunda 2 Corinthians 21 verse 22. Kula izobonisa khona ukuthi bekukhona amanye amadoda ayi-4
ibele la kalododa le asakamele ukuthi mayingabe nalaba bayafika kumele asebenzise nale 4 glory to Jesus kodwa kwenzakalaka ngenxa yalonkulunkulu ohamba naye yaba kusebenza leleliwa ithemaka lokulenza indoda ithemaka yayahla ithuka uDavida ingazi ukuthi ubani lo emthukayo haleluya ekungayenzeka bayakuthuka la uhlala khona ngenxa yomkhuleko kodwa bangazi ukuthi yini le bayithukayo ubani lo bamthukayo uNkulunkulu esimkhonzayo usimbosile basewana ukuthi noma bangazithuka sivela ngapha noma sivela ngapha kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo bese yena uyasifukamela uyashidana lo uNkulunkulu esimkhonzayo glory to Jesus Sebenzi anointing and the anointing engaphakathi kwakhe ibenza ukuthi ahlale buhali awunale anointing uyakwata haleluya mawune anointing umntwana kaNkulunkulu awunqanyi lutho yonke into uyitshela ngokuthanda kwakho ukuthi ngegama likaJesu phuma wena asikhulume izinto eziningi sakuthi wena umuntu uyagula kumele uze nale anointing uze usowukwatile ithi mawufika uthi kumlomo umuntu ogulayo phuma ngegama likaJesu akudingeki basalwane izinkulumisano udlula ntsongo yale mathimoni uzobuza uma wena uthwakayo uhayile kai munyako ha ushebile kai uzoqoqa le mathimoni ayiqoqe le mathimoni because ngesikhathi usaqoqa namathimoni uNkulunkulu ufuna ukusebenza wena uqoqa namathimoni glory to Jesus ngakho kumele nawufika uthi ngithi wena phuma ngegama likaJesu i-anointing engaphakathi kwakho yiyo esebenzayo haleluya Kwata how ya Matthew chapter 11 verse 12 Matthew chapter 11 verse 12 ungasuki lapho uye nje ku Matthew chapter 11 verse 12 uzokuthi siyakwata singabantwana bakaNkulunkulu siyakwata glory to Jesus verse 12 11 verse 12 kepha kusukela emihleni kaJohane umbhapatizi kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzula nabafuzulayo bayawuphanga awisho ngesilungu And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Violence take it by force. Zonke izinto simele sizithathe by force. Yes. Kabuhali. Ithonalo kaSesotho. Ho tloha mihleng ya Johane Mokolobetsi ho fihlela jwale mmuso wa magodimo o kenwa ka matla. Yes. Mme ba bohale ba ho hapa. Ba bohale. Ngamanye amagama kumele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abathatha izinto by force. Glory to Jesus. Ngakho Davida uye wasitshela ukuthi yabona leya I'm going to take it by force. La kuzoduyisa uNkulunkulu la igama lamaFilista liyaphela la. Hallelujah. Weza nayo indoda yaloku yehla baba uyibhekile ulokuthi baba ngegama likaJesu
Akungenzeki kubantu kwekwenzi. Wena ungonkulunkulu. Wena wethembekile. Ulokhu uyayenza kanjalo. Igcwala amandla ephethe esandleni. Ithe wena uphethene esandleni. Glory to Jesus. UDavida uthwele ijikijana. Uthanga ukuthi wena umuhle. Ukuthi wena usebenzile. Ukuthi mahayikaba wena ikwanela ukuthi ndawo akwanela. Hayikaba ukwanela ubheka uzokwanela. Bana baba Israyeli abathwana nikuthela. Xa ukuthi wena uliphulusa indawo nikuthela. Hallelujah. Azanayo. Nawe akwawenza kanjani. Yathi basibona ukuthi sibambile. Akuyiphathe lento esesandleni. Ulokuthi baba wena uthezini lakho. Asikho isikhali esinolanga kumele sizophumelela. Baba wena uthezini lakho. Ngizonyathela inyoka ngingathela ngomphezela. Asiyokulunga. Baba uthezini lakho. Abathembele wena. Banofaniswa nezintaba ezingeke zizisile. Awo kanjalo utshela uNkulunkulu kana ngawushonile singasahawu utswetsa fela kana silonela uthola umudimo wena umuthi kube hawulintei kanti bantu betimoya ntotsohle wena ontekani wena ontekani mudimo wena ontekani Jesu uzobona uNkulunkulu asebenza imangaliso uzobona uNkulunkulu wathezini lakhe bazoza ngendlela yodwa kodwa bazobuya lamuhla ngendlela yezisi uzobona leyo uNkulunkulu siyalwela thina. Glory to Jesus. Siyalwelwa. Hallelujah. Davida hambwa upesana ma 35. Okomuthi mulwanza abantwana. Mulwanza abantwana. Wena thina kwawo muthi mulwanza abantwana. Glory to Jesus. Davida. Wena mtsela tsabona di le fifi. Wena ko betsa di ratsa ha o betsa muthi muri. Etsa tsela tsabona di le fifi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Sebenzisa dinto tsesazibisahaleng. Sebenzisa majwa 5. Uhlobo la Davida
diaparo tsa tshepe tsa koporo o be a sa bolela ya boimela. Glory to Jesus. Izinto zasemhlabeni akeze ukusinde manje. Akeze ukusinde kokhuluma izwi. uNkulunkulu uthaphela ngokufaka usalimini lwakho. Indaba ukuthi wena ukhulumani. Saule Kima Philistine bambiza makonje kalibithu Goliath. Yabona sihlezi la omunye nomunye namagiant una giant leli uGoliath libhekane nawe ngqole ngone giant lidinga wena ukuthi bamba lento yaziyo ukuthi wena bulala lo Goliath. Hallelujah. Unalithoile ngayiza Goliath akaba kholo mahlo ayi bona kwa dibeleng mailenteng o ile a tsa sa kholo hore ka jalo nje ka le tshwenyana le boreletsa. Glory to Jesus. Lord aitse mane lokolla teng ale lokolla le anointing ya Modimo itse ha e fihla ho yena ya etsa go le di helmet se le ka ga di teng. What's wrong with you, Abuja fair? Abuja Pata. And I can't understand that now is that the helmet. You put someone out of the one. Because now China to the future, you are at the level and then you will one. But the Mudimu Abuja, the helmet, who will usually allow the Fumanasaka, and usually allow the Fumanatu, Mudimu Abuja, who will tell the letter how we Fumanasaka. Modimo wa tsa dimakatso ka o phanya ha le hlofela a wa bana muso ona ke a o nka ka kgango o ke a o nka ka kgango le ona ga le bana ba Modimo really mo le fase le na le tshwanetse rona ke ona a tshwanetse mo tsa le fase hore le pholoswe ka thelente ka rona o tsaka ba bona go ha re phele. The problem is ukuthi awuyazi lento ephethe because awuphili and noma sombiza uNkulunkulu akakuzwa because wena awuphili akaphili bazalwane. Modimo akabani right now. Akusiwuye lo Nkulunkulu okuthiwa uthatha isikhathi uphendula lo Nkulunkulu mambiza ngaloso sikhathi uyaphendula indaba isekutheni wena uyikholela kangakanani. Amen. Azangabona ukubona uDavida give man wena kintsana utlawona utshwere give man Daddy man 43 Give me 43 Awena ufufutsona wena Umfilisti wathi kuDavide ngiyinja yini ukuba uze kimi uneziduku na. Hallelujah. Uthi ngiyinja yini ukuthi wena usekimi ngezinduku ubangazi lemfihlo. Glory to Jesus. Hey, wena into tsa Modimo tsa ipatile. Tsa ipatetse batho ba sa disebeng. Hallelujah. Davida ona le mafetola wa fetola. Daddy man 45 ebala. uDavide wayesethi kumfilisti wena uzakimi nenkemba nomkhondo nenqula kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sibawo uNkulunkulu
mina ngisa kuwe ngegama. Wena uyangaliphi igama mawubalanda? Uyangegama likaMamsebelezi, uyangegama lemuprofita, uyangegama lesangoma. Hey, uTavita uthi ngisa kuwe ngegama. My Jesus, igama likaJesu, igama likaJesu. Awuthanda nomhlabelelo uthi kuphila endleleni. Asiqale igama likaJesu ngoba lona liwukuphila. Hallelujah. Inkosi yami siphile esikhathini lapho abantu bangalazi ukuthi igama likaJesu linamandla. Igama likaJesu liwukuphila endleleni. Hallelujah. Ngoba nasihamba khona endleleni, uDavida uthi noma ngahamba ethunzini logodu lokufa, angikosaba ngoba wena unami. Jesus, uthi angiyosaba because wena ukhona, wena uhamba nami. Leli gama mangilibiza liyaphila, leli gama mangilibiza amadimoni ayahlehla, leli gama mangilibiza abathakathi bayabaleka. Hallelujah. Ulale endlini yakho, ulale sengathi umntwana. Bakile mama, bakile bangakabulubela yena. Wabona kasheku kaqeda kayi wena uboso ukobala fela ukuthi wena uyithe bisika thaba kubantu wena unalini. Hallelujah. Ukubana utsiba ulibisithe libizo la Jesu. Uqabile ka winka wayeza so before ubana wangalithikitana la hawo walinka wa Goliath bona Goliath nali wena speaking kashebu hayi khata bona wena yaphila nkosi mudimo fela ngakata ke aroma ha o kata o ifuhumetse go bana lithikitana le tlo ntsheletsa so. Because I love them in the third. Let us go to the other. About the matter. About the matter. I let you on the corner. And then come on, how for the how can it? There is happened with him. Glory to Jesus. Let's love with him. With him, Abuja. It's a Abuja and a local. He's a local liar straight. Get out the pattern, Zama, from the boot. That's it, I like it. Don't die, I have to sit there. Empire is your fast. The Hawan Malama to die for Lawana, and then our pattern Lama die for. As I was Zuma. Because it came up on a local left our pants. But let the Papa Yaga Philista about the Babalaga Lamatot. What was the Jelly not to pay? Unawa tata malinga maji. Koto ni lot of melody sevens. Because no Goliath wako miwa. And no ya mazi no Goliath. Extracting now shana kono ya mazi Goliath. And 17 now 7 za kono ya mazi Goliath. Nishoku cheskule no ya mazi Goliath. Glory to Jesus.
namhlanje mangithi esikolweni ngisho ukuthi esikolweni bakhona uGoliath. Umntwana ka mfundisi uMamkhali lapha eBarcelona yena bekakhona emshadweni kodwa umkakhe bekangekho. Kunamantombazana ayi-3 and lamantombazana lawa ayi-2 angazi lo ngathi usebenza lo olama lo ebekakhona ubaba bekaze nale ntombazana emshadweni kungezanga lo uyathanda ukuhlabelela kahle kahle nalama bazile umuntu ohlabelelayo le ntombazana lo. Kodwa umama wakhe ithi makangifonela phakathi neviki athi mama angeke ngibe khona simanyele nami umntwana. Hey umntwana kutheni? Umntwana uyagula. Umntwana uze use ICU. Manje kuzoza ubaba mina ngeke ngibazoba khona. Okay. Izolo sedrobheni ngihlangana nayo mama. Sekangitshela istory. Uthi lo mntwana besithi esibhedlela lapha yana kule nyanga kimoli Glenwood uyakamo doctor ibona ho i-doctor ibona ho ha di sa tseba go di bona but ngwana wa bula. Uthi mama namhlanje kuseni bengithi lawyer hamba kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba sange from Sunday last week sigene emkhulekweni sibiza uJehova. Glory to Jesus. Ukuthi le ngabonwa yinyanga Nkosi wena uyayibona. Uthi sihleze emkhulekweni until yesterday uthi izolo angithi izolo bekuyi Saturday ngamanye amagama Friday lo mntwana uyakhuluma uthi sakhuluma izinto samangala ukuthi hayi besithi ukugula uthi weCloud yangena kuphi maphaphu ayenza njani kodwa namhlanje umntwana nawo izinto ziyakhuluma ifriend yakhe eyenze bonke lokho ene lo mntwana ilast 3 years yakhe yaphela yokuthi uyenza ubutitsha ufunda neUnice. Uthi mama na ngitsho lo Goliath na lo Goliath akasadingi ukuthi shona kuphi udinga ukuthi bamba le yanto. Glory to Jesus. Uthi mama sibambele sayibamba lonke leviki sithi hayi baba sakwazi wena kodwa today sesiyazi ukuthi umntwana udliwa yini because manje nezinto zikhulumile ngisho from ifriend ngakho kumele nama-friends wenu niwaqaphele because akafuni ukubona wena uphumelela. Glory to Jesus. Ama-friend bathi thina ikhona esithembile. Ngiyamthanda lo mama bekakhala lapha yana akhohliwe nokuthi sise Shoprite singaphakathi abantu baqoya akhala gcina sesikhala sethu lo Goliath akadingi ukuthi uyolanda abaprofeti. Lo Goliath akadingi ukuthi uyolanda amanzi. Lo Goliath akadingi ukuthi uyolanda ioil. Lo Goliath udinga wena ukuthi sebenzisa lekho lesandleni sakho. Hallelujah. Manje thina inkinga yethu ukuthi asiyazi lesiphethe kodwa yona ikhona. uNkulunkulu usebenzisa izinto ezingabonakali. Amen masana. Small things 5 stone as smooth kodwa zabulala uGoliath.
Ngiyacabanga ukuthi namhlanje kusabuzwa ke abafilista basazibuza ukuthi kanjani ngoba besimvikele ene lo uDavid awuzange savikelwa ngalutho wasasengagqoke njengami that's why iye yamthuka yathusa kimi nje injamina ake sebenziseni lento esiphethe ayikho into ezokusindisa ngaphandle komkhuleko ayikho into esindise nina ngaphandle komkhuleko Sathane bekafuna ukuthi ngaqeda ngalapho makade ukuthi bebaphuma emshadweni kaNtamu ene bathi bayakholwa njengoba banjalo ngisho ukuthi kufe nalaba bathi bayakholwa la kodwa uNkulunkulu wathi angeke kwenzeke uNkulunkulu wethu akayenza ukuthi izitha zethu zihleke akasenza ukuthi zijabule Glory to Jesus ngakho siphiwe ikhona esandleni noma ungayiboni ngamehlo physical kodwa lawa wemoya khona into esebenzayo phakathi hallelujah sebenzisa umkhuleko mntwana sekhaya sebenzisa umkhuleko ukwazi ukubulala uGoliath otherwise bayobulala nina aboGoliath ababaqolela bayobulala nina aboGoliath ngizokuyifihli nje kuTikTok lapha ugogo Skotheni uthi mina ngilahla konke mina ngithi ngisindisiwe abanye bathuna manga ayikho lento yakhe namhlanje uDJ namhlanje ukuthi uDJ noma yini kodwa ukhuluma ngomlomo wakhe ukuthi namhlanje ngithi uJesu inkosi siphume zonke inyanga zalapha zonke inyanga ziphumile zihlele lapha bayenza iphaneli ukhuluma ushaya ngapha nangapha ushaya ngapha nangapha kodwa umila uthi ngithi uJesu inkosi azange ngitshele manje yothwasa namhlanje angitshelanga muntu mamsindiswa lalela izwi likaNkulunkulu lithi bamuhawu hlaba baphili wena usadlala ngale nsindiso le usowuyitholile kodwa zikhona isangoma khona abonyanga yeshumi ayosindiswa one day kukhona abodokotela Khehlelezi bathenjiwe bayosindiswa one day ngisho ukuthi ngokusindiswa kwalo yosindisa abaningi cabanga mazofika ezulwini uthola inyanga isezulwini wena uyesobheni ngoba udlalile ngalento kukhona abazongena ezulwini wena usala because awuyazi lento ephethe ngisaxoxa noTumelo endleleni ngithi lo mfundisi ngiyamthanda ene ngibakata bana haholo ke Mosotho ukwazi Sotho ene ushumela ifankhedi ene wabina ukuthi but kiyamakala seke mmona tshwere molamu abina ntwa hae monna a ibina japa ho ya kwana le kwana kana anje kanti ngapha skipper motho o ka re fankhedi mangasa shapatsa sa yona a tshwere molamu wa hae a japa kwa godimo kwa ka sana ke magetse ka o ke moapostola mose yabona nizozibambezela ngabapostola ne ngoba babethi ingubo zabo